phung kaham chutana na taisa hanyo hailam sugu tinina ani ta kaisa kotal bologo hingke kotal bungni tang phungni mui songnai tongo hingke tinini bologo ang norokno ani phungni mui songma sibano phunuk sina hingke phungni mui jo tam songna naini rok tabo thumbnail nungma bani saiman thangana content nungma bani hingke ko tabo hingke ang oro karayo thogri rikado akran baja khani boge akran bai songnai ediba hingke ang akran bajui songsinai ta hingke tabo oro ang akran chikang baji sinai hingke nai tongni norok ani tinini borokno kisa khalogoi joyakare hingke saput khebidi kisa ano khabai khobai khaye hingke ko ang tabo akran baja khani bagoi akran hingke ko an ter khajak sido hingke moyang thaibong busli rok bo jottona ang ruguya kono huljakse hingke tabo ang boksama timse baki tongsiyo rok hingke ang video rok khani rale tini mami somani kisa let bung thaga hingke ayang mato berai tongri kono hingke babuni bajonyo ang apro rok hingke video rok khaile eta do hingke tabo ang soma sibene video khani rok phunuk sinai yango hingke ko ani karai yo akran ro ang bajinyo dikha hingke ko akran basa to no to patala jadi ba hingke aston nang ya sarap ton hingke ka tabo hingke an ibanya ko mutiar khajak do obo hingke hi iko an mutiar khajak do obo hingke ko thaibong busle dal hina ta sangkha nyar gotam hin samia thaibong busle do ya kana fule ya kana iko tabo songnai jado obo na hingke abo kanya siniam hingke thaibong busle dal hina hingke masuk ke tibu kisa baja khanyang nai ko masuk ke bona khair hina alada karanya yo amu yo nerisna jabo to hingke ko yang utak tes pata bajinai yes kison karana yora masuk ke dalam kang dilihat tuh masih balok apa hai kayak minta kalau kita kisah nyanyi sekarang kita target kemana sana jarak lah emang kalau emang kita mesti ke rumah apa itu mana gimana gitu ini kai asal makan suatu yang mesti lejar apa itu mana ke rumah kai itu deh kalau mana kai kita mesti lejar saya mana apa kai kita mesti lejar lagi roge kono fursi di bah ful kangge kesam thong ke bono no dal hinanya ta ke nong yang rogo je video na kono nong yang rogo tam hin kisa komen kai sabedi kurang seramat tuh so murung mana biar mah okay, mana taruh kalau bisa langsung aja. Thora thona sahabat itu, sahabat thok jaga.